Gipat bang isa kata ka omdom ngim sao tuo sho sanang in light bak sanang in wan nya so yang dia batang kum kita kimrau kimang em hala ka jang ka ri ba ka jai bun reo khantam ha ka ri sin char pai pa ka pelong ka ri lai loy karam san chong pai pa ya ka bala organize limba ka awaken in the movement kadai kata ka national movement jong ka rin ga hi bro ka wei ya ka bala sna karpang ningkong ning sabe jong ka jalla Meghalaya ban monra ka jingpun sna pa ka jingpun sai sala ki jong ki para jai pun reo ki ba em hala ka jong jalla hi bro ka wei na kata ka daw limba ka rin san jong pai ba ngiwan pun siaw sipi ki pai ba ko ki pai ba nang song snong ki ba song hala ka jong ka reason sa pai ba ngin nam dai ban lang kita ki breo ki ban pi na ki ban pi ka for ka jong i para sa bangin chit ya ki breo ki ban lang kita ki long make not ki ban ni jong barabar andre kin dai ta ki long make not ki ba ki long power ki jong i ngin chit ya ki breo ki ba dan ya ka capacity Gibril ke badan ya kecil ya Israel. Gibril ke badan kecil Shampang. Om tangkum Gibril ke badan kam ni sekmal. Lingba Marshal benang no. Bahasa jong election. Kinman sam nu pressure cooker. Kinman sam tak blanket. Kinman sam tak nak porti bagai ketai. Kata berkhoi kelong tak kam kai sudah. Kam long kecil mentoy ya pi pada nga. Nak kata kau. Hakan ni kecamit ke bamenta. Kalian saudang hero nak kalian jongka awaken movement kan persang banja ya kelenti namar balai nikram ya kelenti bangin om bangin letang mangi ngi kenal sa ya ka fundamental duties of the Indian Constitution kakum ka article 1 kalau ba ang lupa baka chapter jong ipaipa ng sangsang kadai ka por ka jonga baka jongpi bangin jet ya larta ka benta bangin chef kum kita kisakri kita kipriyo kibalong kinang kawan kita Gibril kita jid dan mengambat mati. Om bagi nairong apa assembly bagi lang kita Gibril kita sengsara yang apa nyapi. Hendai kita ro kita kisakri jongko jelah ibrokawe. Kita kisakri kita ngapa kita jongpi. Kita social worker kita yang halor ke politik. Baru si ketang di Diosgo. Ki om bagi Gibril kita politik. Kata ke politik kisi makan ikam ke bapak. Hendai kam dai kam ke babean kani ka kam ke syok kinartam batanda election prakti nilai pancedi kita Gibril kita kam yela de teng bangin lang kita ki sacrifice ba tanga ka for election bakan one rock election hendai anda kina jo anda kina syok para pa assembly kila kum Gibril kum ito show yang apa dia pi haga bakan do senang ipoy nakata habang iong rohang ni baka election bakhoy kadai hangi hero bang pankhoy ngire bang sautu sai kun ba bangin pankhoy om bangin yakran tang apa ki dukansa om bangin yakran tang apa ki lunte ki sengken ki surap ki kali andre ka dangkam yang apa dia pi bangin mi halak rensan kum kita ki sakri jong upai pa bangin yang ban ya teli nakaski bachakaski nakata daw ko ki parari ki balong ki parado ki parasdam Malakas ni nga juwaban perkar sana pusyo bangin tang sa lilam labangin yung sa tuso nakabantang na sa ipalasisi ladang isa tuso bang ladang isa tuso dalalero ang nimlaso kan jubab halagi jong ki kron kiti namar balay ngimday suban kran sudo ki langdin ki bansawan par kadni ki cingkela ki lawan rah kini ki si ki menta nina sensar bro nina sensar kung kita ki brig basa kalau ngim sa tuso sanang in light tak sanang in war ladang ini fight par hagi ba phone ki banta khamtam hakam kini ki si ki menta balajan ke election ngai April bagi kita Gibril kita palang ru ke MLA kita palang ru kita kawan kilala ban pendi ikiskin belai pojak jadu ki papa kisah gomdom tentang kemasian mo tang kata ka skim cheese pasli kabadai kata ka skim kabadai ka lembaga sokal kini ka pendi ka manreka bonga ni ibadah ki MDC lana kita Gibril kita palang ki MDC ki MLA ki lek pli ki lentik sengkin ki om ki ai ka project ka jongki Nano giwan rai ke pisah lah kan bagi pisah ke jong apa ke jong pi. Mana ke ski giyan pindan kami ke phone ke jong ni phone sana baca tangi siu ke tax ke sorkar. Amdan batip ya kata. Ladang ngiri charge ispating ka kamu supporting ka mana ubenai haban siu ke tax. Haban khar ubenai. Haban gi sans nampat. Kat no ke tax ke jong kami na po ke pla jong mereka dek pisah ke pindan kampat da mangaban mapi om pindan kam da maki. Kat sa bangilay, kat sa bangiwan man nagasking iyan, sarom ba chaneng?
Bangga begini keren ni ke development apa ke jelas ke jongi. Namar balai ladang ipai kum support ki STPS bus. Kini ki bus sao ki bayar banla ke ski. Ka sarkar kalau ban pelot ada rupa prakro. Kan nyolak sa prajar nyol spa tingka. Bagla tiar ars spa san kendai teli ki bus. Kini ki bus sao ki bayar menta. Atau PE bikin nyat bro. Atau kita ki bus sao pro aspa san kendai teli ki pendangkam apa jelas jongi. Kemsim la penangkam Hendrai kebayi itu kan mentah watang sao teli ro kini ki bus sao ki padiat. Sana giboy gibasao lana PE apa 101 area apa Parselong lana pipaya apa Mauyong pipaya apa Mapat namun sang bak giwe gijai babon kini gibasao kila silong tang kita ki marsken han sudah gibas lejbo ante ban sulejbo tang ban cupun I ya ke ai benta ban sui kilang tayar ban cutoi ki engine ki tiar kita bakum ter amla ban penan kami ki apa kadu donang mano mangabat mapi padonong ladang ini pai suka surap ladang ini pai suka surap adukan ni kalong kumalang mentah man laga singi maka jenjar maka saja ni lek dan teng kumang kum kita ki beri kita nak jingpang maka jin hitam ki persang ban lek jepa hospital ban poi jepa hospital ke pol ke biang hendai ki sakut na surap nomor belai nama apa blok yang nangin kenta obat yang nangin niro kapaning kong kalong banga pan mapi ngidai ki beri ki papakla ngahi upre bakla nomor belai ngasa alam bakla andal ajan ke election ngasa terwada ka pisa ngakloi bangsin ka pisa ngaklot pat ya kita gibenta gibakongsan bangin yo ya kita kerensan alu pikiri ha halo Kumasya Allah sisisin Namar belai Ladang impai kum cakatai ke surat ke pendam kam thamai mentaban trai thamai ke om serpi tu dau kirut kadai ke projek ke bahdo syajar ruspa al-kror ya ke ban nakaliang jong ke sarkar ke ban bu ban mangkar pang nak beta ke jeng mentau jeng ikipai ba hendrai mentau lasang ana namar belai kita ki pro ki bakam dia bagi long ke minister ki pan ya ke share nampak ke NHIDCL nampak ke NHIDCL ki pan ya ke share beriban siu yang au minister perlu dikata beriban siu yang au minister forest polisi kata kita berkhaya bakhado ke jam kuno ya kita ki pro ki beriban compensation kurang kata kadai ke peta ke bawah nak ba ngapan map sa isin mana kaliang jong kalak do kalak thot teh nai wala kata ro sabat ang bakin mau ba katai ke surat om sherfi tu dau kirut nado na om sherfi hapo nyomer lamang ya kata ke folen road bangin yai kumalang na ke surat gohati nai mentala sange no nado dah nyomer sedus dau kirut lamang ya kata ke tulen road nai mentaro la sange no nomor belai barah ka bakhado bangicit ya kita giprio kiban lontang mangi kiban ruspa halismen mentangi I bagi em ka luxurious life ku jangki kitip ki kali ki pada ki kror tingka kitip ki pada ki pom mala Nomor kap like kam show to milai te nginyo ban perkot yang ni kapor ke pemerintah apa map sa isin nomor kan ni karen san kam dei ban long tang hang ni menta hang te hapo stand boss ro kan salong hakini kisi ki banwan nakaliang jong chong kenor sa pembena kat no tarik ha kapor kan no bejekan sedang te nakata daw nakaliang jongar ro so banong ba Kamu beriu bertrai nak bentak ke emlang kasalang. Kiba bon kiba persang ban mi nak bentak ke emlang kasalang. Lese tentang kimi tang ban taban putro ya lebih simet. Hendrai kamdei kita ke bentak. Haga bakado ngasa menang bagi ba bon ki political party. Hagi ni kiski kiba menta di persang ban pelang tem.